Zaza FM RZ88.9 MHz adresi tor interneti ma www.zazafm.com Zaza FM seranser bizazakiyo. Evar baş gudare heja xoşdivî ev deme û hemû demê şad û kameran bin. Gelek kêfxweşin ku careka din tên xizmeta we guhdarên hêja. Ez Hacî Kardoxî digel hevkarê xwe berêzan Mamosta Dr. Hüseyinî Xelixî, Ersîn Şerîf û alanê kompûter hêviya serkeftinê dikin bo we hemî guhdarên hêja. Ew kesên ku niha guhdariya dengê me dikin. Melê guhdarê hêja li stûdyoyê ez û hevkarê xwe Ersîn Şerîf dê xizmeta we dibin, bi telefonê jî renge hevkarê me berêz alanê kompûter û Mamosta Dr. Hüseyinî Xelixî digel me bin. Berê îro rêkeftê 22 heyva 12 sala 2013 ku em bawekî zindî tên xizmeta we guhdarên hêja. Telefona me 1910 maila me info@radioasî.org gelek rêz û silav bo guhdarên radyoya Zaza FM jî ku ew jî niha guhdariya dengê me dikin ma wê dikat jmêra em ê programekî hevbeş bo guhdarên hêja pêşkêş bikin hem silav rêz bo guhdarên Zaza FM û hem ê radyoya aştî. Hemû rojên yekşema demjimêr heştê êvarê heta dehê şevê em xizmeta we dane guhdarê hêja li ser pêla FM-ê rêza 88.9 MHz ku li ser antêna radyoya Sîdwestê program têne pêşkêşkirin. Niha jî hevpeyvînek telefonî dê be gel nivîskarê Kurd berêz Seyidxan Kuruş ku hevkarê me berêz Ersîn Şerîf belê Ersîn can programê teda yani çi est o ev şef. Belê. Kekacî ez bi Kurdkî bêjim bi Kurdkî zazakî. Goşterî Kerdoxê Delal ez Ersîn Şerîf paytexê Swêd Stockholm ve bi rêz û silamê ger. Şima zaf xeyrûmey Zaza FM û radyo aştî îro wîstiyê aşmêgaxan da Hunzar Hiryes yewşeme û îro Zaza FM û radyo aştî bi yo stüdyoda program razîn. İro bername de çi esto ez vazeno bidesin asnayiş îro du meyvan misafir beni beşdarî Zaza FM ney misafirun ra Almanya'ra nuşto o rojnemevan Rezdar Seyidxan Kuruş o hünermend Mücahit Göker İstanbul Türkiye'ra beni beşdarî Zaza FM estor Seyidxan Kuruş'a kitabı neve Şehsait Hareketi tanıkların anlatımı ile na kitabı sero sohbet ahvarın razem o heti bin razı tor hünermend Mücahit Göker razı stüdyo neve dara yeni sero yo sohbeta şirin razem o az hevi kenu şeveşima bişahi o kefidi viyarana az bavero Rezdar Seyidxan Kurujo serxate telefonet paymayo az hemen vazanı bigir program. Alo, şavaveş Seyidxan Kuruş. Şavaveş çumanser. Sari çumanser. Evvel tumanışık temi bir beştari Zaza FM Semet Nava Zaf teşekkür kenu. Biraz Seyidxan Kuruş elbet matın izdirasın aslında. Te beklimki heşkini beklimki xubedisın asnayiş tepyama havildun ser sohbeti xuser Seyidxan kumu beklimki fermo. Spas kana çman sero yani zor tabii o merdim xubedisın asnayiş la beklimki az var az dev kurraya dev kur dev çoliga yani ilkokul deviz, ortaokul, lise, harfiyeti, üniversite, Bursa, Tüven, Bacı, heşte razamı Almanya üniversite var, peşi makina, mühendisi makinaya. Novaid me ita Almanya destekert payo kuma program zazaki kurmancı o Almanki radyo Duisburg vraş, panca ser mo program vraşt o sa noya pe destekert az Kürtki misena Türkiye kurmancı röportajın razana misena ama kovaravate vecin pa
انبازون خویا نوای هوترانات گروه خباتوات استا زا گروه انداما زازاکی سر زوان سر خبات کنا و حتی روزی هم kötki nisena hemiz Türkiye kurmancı nisena hatta nika şahap kitap tena de kitabı zvertak vetti. Peki Seyit Khan Kureş az vazanı hemen pers bekir tu çi vaxt dest bin nüştiş kert o tu kitabın xudu namaya xoş şoğulinin yazıtı namaya xoy bin şoğulinin ender haqt bunu sen. بله مواتون نوای دست و program radyo کرد و وقت کرد که من نشتین یعنی هرچی کرد که من نشتین و ما رادیو ویندین لا نوای دیدت فلان را برین بنوی کال گاون یا نشت رادیو موان باجی ما نشته یا روزنامه کردان رشاوت چاپ به o vakti az Kürtkin'i sana o dersi kağıt Türkiye kurmancı nüşten azaf o vakti kali rojdam evani kirdiğini yani röportaj vraşten o haber nüşten Peder pem cigara işiz vraş nume meno asli nü Seyit Khan Kureş yani çi nume meno asli nü nume gomavay dadi babi meno mena o nume nü Seyit Khan name pirik meno o mara voni ke Seyit Khan'un yani o Kureş name devi meno orada drama kerdi Seyit Khan Kurijlar vakti ma dest programı radyo kerd o vakti nume şoğlana lazım nume şoğlana hem piyeri kitabın koy piyeri nişten koy ben nume Seyit Khan Kurij sana nume bin tena cevap vermid o yani çiğit yani şoğlanış. Peki Rezdar Seyit Khan Kureş çıran nüseni yani semit yanlıştış çıra mühim o teşkin bir ki marçı var. Beni ya az ya davuca tabi yani davul bir yapıyor şey bacar şey mektep براستی مکتب و ورتینه yani ders vendiş کرد yani vendiş kitap vendiş roman vendiş hikaye vendiş avat yani naskerd avatra natta duvuna ne holdu vandoa her vakt yani lakin niştiş saf name bir vakt yo medes program radyo kerd avata pe yani medes niştiş kersegumi va veri مواشت واتو از pe hasya o medes kerd kötkinişt yani müvaşteni folklor çimay folklorik vinme bir çünkü me kıca kod mape sonik gösteri kardeş bir pil mape dengbejun gösteri kardeş bir pil az avniya malin menisi ni beni vin orada me veri de siker sonik dayarye merdum pilonu kısakerden kerden bantun kayıt kerden bazı mucara gösteri kerden nişten o der dayariye der mıntıkayı çoligo palı nazaf yani müvaşt veri müvaşt ne çimay folklorik ne çi şarima vinme bu tarihte ben bunu asas orada yani Kürtki nüş lakin o perbinra gure röportaj rozname geri gure röportaj kerdiyse haskana mezaf haskar halas yani haskana merseyo çiyo yani seyo hobiyo mavaj yani zaret rayano o gurera para kazanını kerdi yani se hobi az haskana vazena yo paraz vazife ko verba millete ko biyarciya yani bale yani işte zerra yani az mi otas ay çi bin azbacı yani hikaye mecap elde kerdi hikaye nüştün ki nezdira yo kitabını hikayenin çaptı nume hikaye kitabı greva yani Kürtçü daha haber çaptı hashtag hikaye tez yani av hikayenin üstüş az o kadar belki zerre kokan ben yani çigo zerre medest
چیو حتی 50 سر و مدواریه خزاره دواریه از جیایا از وزن aynun insana bar bikili yani çigo zarremet est az ay bed insan binin hasna iş mafya bar bikir hisso ko pa insana bar bikir yani az zafni fikriyen az için sana yani roşano insan kayıl beni çigo mezarra yani az ay insan hasken işte işte قالوا وقتو كي تنو السنة زوارات تشيو يعني انبر حق تبون سيارات مفهمنا كيف ما وقتو كي تنو السنة يعني زوارات تشيو يعني ha zuarı mı? Yani zuarı problem Kürtki çiçiniyor yani hatta nikaz yani cevablar zafına zuarı mabelina kerhat hatta nikaz yani standart kaide ve kural çini yani tamam mesela sınıgom dod kıseker sınıgom çevrigit kıseker azoklar rahat mesela ama gereka insan biniz fan bekir yani mavajo kırd dersimiz ya da haniz ya da piranız sürekli fan bekir yani o rıdra zuarema kaide kural gramer o yoçigoma biniz yani herkes fan bekir ay problema zafıp hatta on tiş yani fiilun caca zaf yani bedeliyen yosri yani ay yavaş yavaş halke punca sero şia sero mase gruba batay serheptenik ma yo standart yo çiniştiş piyam verte problema o çiraz bir kem yani o yani o ay serkota çünkü az çöz var mı da o gaz ilabınız وقتی زرر مرا امروز مثلا وقتی مواشد مثلا o derek zare Çin'e yavaş yavaş benkim lakin çigomanısın maalesef uyandok Çin'i yani o margıç yani motivasyon kenkim yani uyandok da çıkarsa ve handız motivasyon tu benziyor. Rezdar kureş teşkil mari bahsi kitabı koyu bivate şehadan harekete şeyh sahip bikir tu seni karardacı tu kitabı koyu peyan bünüsü yani. Yani o dervatte kitap düzmüştü yani mesela Şeyh Said ya da terteri Şeyh Said ya da katliam tübun sevunivaj o çi daima komple veşaya o hiri siriyetin daima kişiye yani eski rümirdo cumhurdo teslim grot o grot tebert het şoliga hatta bir şoli hiri siriyetin riyara pesingin o pe kurşun kişti yani vakti matay kıcıp cemaatin ranişte tüm mali göçleri kedi millet mar ene vatı afakire o katliam o kiştişin sonra bahsediyor o pervera cini yado telli kaldar mezrayı dövme kura evet yado pambazlık ya zaf men dövme maşin men kiyul maşin yani moşu araç millet pe ayet kalkıyor pe kahramanı kalkıyor وقتی از اونا بیابیل یعنی پن حسیات بیابیل پن حسون بیابیل وقتی ما گنای سرون خو و ما فهم کردیم مثلا یو ملت نور درا نقاطیان بیم yani muvaşna tarih millet ma bizun kurtmaya inki bizun insan ma inki bizun o radrat sarun novayid medastikard ay insanu go ay o vaciyay o hama huma cüyen huma hayatta aynı kalbi ki medet bir röportajın ki röportajı verir mi de şarkı veraşt yo hazil fi Sovyetler falan bahvat mesela Şeyh Said Paşa Şerif o yadı ya şu harpetli koğa kerdi tepşi yap hapsilmendip maayet kıseker cevap mi kam di mütekseker yani persaya Pahalıra, Harpiyetra, Çoligra yani insan kıseker röportaj bıraştı röportaj rozname o dergi kovarın kurdunu çap geldi. Cevap visser binatara viyat az evniya ko xelek röportaj ame piyaser müvazinin ise kitap çap bekirik ve tarihi ise o belge bimun. Hoca verme mesela Şeyh Said yo cigerai şu makale bıraştı kovara dengi çap bir miyado ser
cigerayış uğraştı çend canı çaptı. Rızgar etti herhalde nüşte. Yadı Mahmud Abbas yani. Muayyiz yani kitabı baba çünkü zaf cihet zaf belge zaf Çin yani arşiv Çin ya mübavası o arşiv o belge tarih bimoniyor. Zaf oldu. Peki Rezdar Seyyid Kamkureş yani çıra lazım ki insanın o kitabeti buvini yani nasıl yani? Ya görevimi yani yo Huzar Nosid falan en azaf mesela millet bir işçiya millet çiyamen münakaşa kardeş o vakit o bu er yo yani Yahudi ol yo mabac filozofu ku millet ser xebitiyo vat millet kolektif hafızaya yani her millet de kolektif hafızaya hasta. Kolektif hafıza yani çigo tarih ameliyat cüya millet tarih cüya yani ay vertak hafıza ameliyatta yani aya vertak hafıza insanın kenayo millet yani sebep kurduna yani ona tunçi zaf mühim esti gereka piyari kurdun enin hol bizim yani enin mezkul cevap bekirin şu mesela şahsiyet katliam vistfunç mesela ağrı yani mesela dersim mesela muhabbet mavac tekoşina Molla Mustafa Barzani gerek yani Kurd Pierre Hall bizim yani hatta Kurd goku hatta tarih çoğulmazın Yunayı çoğu tarih sağlam niye yani Türk'ün tarih bilinci sağlam niye tiniye eşkin yo millet tip tiniye sefert eşkin hol yo velat perverib yani orada zaf çikenmir zaf miyim bu yine herkes her kur tarihi zaf ol bizim o trajedi o tarih mad Ahmet Cüyayiş ol bizim yani orada az miyim yani yalnız yo parça yani yo parça tarih mayo mavac Türkiye'nin yerel tarih yani tarih yo mıntıka kısmi yo tarih yo mıntıka belge teyaz az bavarkena insanı goyni bugün kitap bugün çigo atan nikazun bilena diyednen yani muhakkak çend rüpeli go hatta nikazın o kitabı değil yani herkes mesela zaroşya minik konferansta kitap ser yani zaf merdim o az sınavdan şahsen yeri ser o haymun hareketi Kurdistan'ı yani siyasi merdim. Böyle. مرا و مرا ورین آیا اشنوینی یعنی یاد محمود عباس بنات لیجو دارایینی کشیا ساره اترا کرد بر ساره میاجنو اینسونی yani باور کنه که تونچی این کتاب درسیگو هما yani herkes bilmezin. Rezdar Seyyid Kamkureş az tepya traperskano az vazano hevkaremi Rezdar Hacı Kardoğuzi bizarabi kurmancira çem pers trapers bikir. Belki az aham mikrofondun Rezdar Kek Hacı. Ferbo Kek Hacı persek. بله زور سپاس که سید خان جاره کادن ایوار باش راستی مخابن از پر دخوازم که زازاکی بزان بم با ویدیا من کاله من جدورا هینه بو هات بو دیار بکر اوی باش دزان بو که هات بو ناف کرمان جاله وقتی که جانا دا آخفتن پر بالکش بو من اونت کرن لی مخابن اوی بخوزی بحثا سرهلدانا شورش شیخ سعید کرن که وقتی که ام بیجن ایدن دسپیکا تکچونی دا بو که ملت چوا ام بیجن بارد کرن در رویان اوید کرن بله از پرسک بکم دیاره تلفون جیتینه اویدا بله تخوازی بله بشکی دنگ اوید بله مخابن بله نزانم دنگ تی نای از نزانم دنگته بله نه پرسامن اوه گلو صدمن تکچونا شورشا شیخ سعید چه بو گلو سببی وی او یادن جبر که نمر شیخ سعید هم بشن زازا بو
gelo pişgiriyekî wiha ew ji kurmanca girt yan na em dizanin mesela gelek hinek aşîrên Kurd pişgirî kirin hinek jî nekirin gelo mesele hoy serekeyê têkcûna şoreşê çi bû gelo bidîtina cenabê te kitêbekî li ser şoreşa Şêx Seîd nivîsandiye me pê xweş em jî bizamin ka dîtina te dî warê de çi belê Belê serçava yani li gor min tekçûn çi bu yani tekçin çi Türkiye dibêjin kaçınılmazdı yani tekçûn çare nin bu ku ev serketine man per zahmet bu jiber ku di navbera hêzên Kurda û ya hêzên devlet ya wê demê de pir ferqekî mezin hebû yani Kurd bihêz bûn o bê xwe amade nekiribûn bê organize bûn bê amade bûn ew serhildan dest pê kir yani hemû dizanin ku ew serhildan ne bi organizasyon ne bi amade bûn dest pê kir nişkava biarek çêbû li Pîranê wek provokasyon yani leşkerên Tirk hatin gotin Pîranê hatin mala Şeyh Abdurrahim Şeyh Saîd Cewedê bû gotin li vir firare ne divê hûn ew firara bidin me o li ser wê pevçûn çêbû û serhildan dest pê kir yani li gor rêxistina azadî Şeyh Saîd ji endamê rêxistina azadiye rêxistina azadî amadetî dikir ku serhildanekî dest bike de serhildanekî çêke lê ne wê demê ne wisa yani bi organizasyon bi amade bûn ew nişkava çêbû nişkava dest pê kir organizasyon tune bu organize amade bûn kêm bû navber hêzên Kurda û hêzên Tirka da ferqekî pir mezin hebûn aliyê leşkerî ve ne mümkün bû Kurd serkevin û ji Kurda qet ji dervê alîkarî jî negirtin nikaribûn alîkarî baş ev dîtina te hindeke ew dikin ku dibêjin mesela tilya îngilîza têda bû îngilîza û ew kir tiştê wa bi rastî tiştekî awa heye te di nav lêkolînê xwe de ew xwe de tiştekî awa dî ku îngilîza piştgirî kiribî ya jî bixwestibe tiştekî wiha kiribin nav ti peywendiya îngilîza û tevgerê tune eger yani berê ku berê kur Şeyh Ali Rıza Şeyh Saîd Şeyh Ali Rıza çûya İstanbul ku bi Kurda ve rêxisên Kurda ve were cem hev bi peyvên gelo dikarin çi bikin wê demê mîtekî yani ajanekî Tirka xwe gotiye ez mirovê îngilîzanim bi Şeyh Ali Rıza û Şeyh Abdülkadir ve peyvîne tişt gotine ama evana kabul nekirine alîkariya İngilîza ancak bir İngilîza ve tevhebat tevkarî kabul nekirine tenê ew ji Kurda kabul nekirine ew ji zaten ajanê Tirka bûye yani ne İngiliz bûye ti pewendiya İngilîza û tevgerê tune çê nebûye yani gava li Sasonê berê biyarekî çêbû bû İhsan Nuri Paşa wan li Sasonê da serî hildabûn paşê ew raviya bûn çûbûn Iraqê evana wê derê yani hewldane ku bi İngilîza ve peyvendî dayinin lê peyvendiyekî çê nebûye ti pewendiya hareketê Kurda û İngilîza tu nexwe İngilîza ji wê derê wê demê gotin ew provokasyona Tirkan e Tirk wisa provokasyon derdixînin ku ji Musilê bigirin yani berê ku azadî nû hatiye damezrandin rêxistina azadî 1923 da evana mektubekî nameyekî ji bo Rusa Bolşevikar nivîsandiye ji Bolşevika Lenin alîkarî xwastine lê Bolşevikar ji tu alîkarî jî nekirine tu peywendî jî da nane tu peywendiya Kurda wê demê dervê ve nebûye eger hebûye alîkarî bu hata dervê dikaribû belki encam ekindin derkeve xwe belê başa pişgiriya ev çawa ne serketini sebekin binketine yek şeve ku Tirka ve Fransa ve peyman çekirine be trena li ser hatta treni ya Snora Suriye asker şandını ev asker hatine alîkariya Diyarbekirê Kurd nikaribûne Diyarbekirê bigirin
eğer Diyarbakır bir tava belki tişteki din yani dikar bu Diyarbakır'ın derke ve mesela Zaza o Kurmanca gerden veya tişmeyi böyle ya bu Kürtçe Şeyh Said kal bin Zaza ya o galata yani malbata Şeyh Said bismillah bismillah barkın böyle çune Malatya çune çenciyendin piştra baptiri wan kalike wan dibejin Şeyh Ali hatiye gundeki palo septi da cihbuya berweci ko dibejin Şeyh Ali septi ve derece Şeyh Siba ve Şeyh Said Şeyh'insi o khanisi kol hisarı da yani cihbuna Şeyh Said Ba ve Şeyh Said o endin kurmancın Zazakişin bavarda dikim nizanın yani ama kurmancın yani koşu bismillah aslevan kurmancı kol hisarcı günce kurmancına kat Zazat edaninin yani o de yenku tevgeri da cih görtüne prani zaza kırdın yani bingu çevlige je daraheniye je lice je embejin piran lice kurmancı hanetida piran ela harpet falan van palu zaza nerede aşirin kurda yenmezin hasanan o cibran je tedahenene hene o serokin van je hasanan o cibran پر سروکن چیانه شو تفگری هنه yani ne tane tevgera zaza yani kurmancıyın ko منطقه ko teda tevger beri belav biya منطقه prani zazanı beri ama bismillah silvani kurmancı teda hene yani ağayın kurmanca şeyhin kurmanca teda hene بله جبو کد بجن شیخ سعید پیران اوه کی وهات دف مروف چید که پیران هم بجن زیادتر کردن زازان برکو تفگر پیران دا دست بکریه بجن تو علاقه شیخ سعید و پیران تنه شیخ سعید خنسه کل حساری اما دو براین شیخ سعید شیخ علی رضا و شیخ مهدی لی پیران ادمان بله شیخ تار جل پالی ادما بله برای سید خان زور سپاس پرسه من پرن لی وقت ما هندکه پروگرام دنجی هن اگر هفکاری من تشتکی بیجه کرم که اگر نام زور سپاس سپاس کم شاب بناخش böyle Reza Seyit Khan Kureş ez yo persa peyan vazerotra perspekir tepya misafir mayo bin Mücahit Göker hopayma az yigen telefon xate telefon yo persa peyan az vazerotra perspekir gelot Avrupa çencayında seminer kombinayiş vraş ot kombinayiş o seminarında kitabı khoya neved dasınasnayiş gelo alakasiniye be ender hakat heşkin var çi var ya yani alaka insulma zaf alakadar zaygın göçterikeni hol göçterikeni hol personi yani insanı ko alakadar ay yeni göçterikeni o yani az memnun az pasken şarmar yani koyen zafeniz kitap yen zana ko uneniz yani hola pasken insulmar memnun öyle böyle az Reza Seykan Kuruş az saf teşekkürken tımanışkıt bir beştari Zaza FM o hem radyo açtı Esseminna zaf teşekkürken nikas vazanı havul bide şir sohbeta bin ser Mücahit Göker hopayma Türkiye'ye İstanbul'a az zaf spas kanu şavaş bu münveşidi hatır bite بمنوشة شو بموش برخداشة نسبة